nkumbuye kugikoraho sheri. reba cyatose sheri. Ndakumbuye gusa sheri, ntabwo nakwanga rega. ngira ngo ubu busambanyi ni urwego ndengakamere rw'ubutinganyi, ni ubuhehesi ndengakamere, ni tekinoloji y'ubusambanyi nshya. abantu bari gusambana onorayini ari abakozi b'Imana, amajwi nk'uko wayumvise. ngira ngo nta muntu washidikanya kuri iri jwi, ariko wenda ikoranabuhanga ntiryemera amajwi ngo mu rukiko aya majwi abe yafatwa nk'ukuri, ariko imbere y'Imana ishobora byose ibi ni umubabaro, ni urupfu Yesu yapfushije. nubwo bamwe mwasetsa abandi mukanezerwa, abandi mukaba mufite umurongo umwe n'umwe, ariko twebwe ku Mbabazi TV gatatu vrema ibi bintu birababaje, biteye agahinda, birababaje, biteye agahinda. mbisubiyemo, niba abantu bakoresha onorayini y'ijambo ry'Imana, niba abantu ari bo cyitegererezo dukwiye kureberaho, ari bo bigisha bari imbere, niba abantu barinjiye mu muryango wa Illuminati nk'uyu, mu muryango wa Antikristo nk'uyu, mu muryango wa Freemason nk'uyu, niba abantu babashukisha amafaranga bakihakana Kristo, niba abantu bafite umubiri bashobora kurata ku mbuga nkoranyambaga nk'uko hano hari bunyuzwemo yenda ayo masanamu ashoboka, mu by'ukuri ibi bintu navuga ngo Yesu yapfushije abantu bahagaze, kandi ntiyapfusha abakirisito babizera, apfusha abapotere, abaravira pastor, abapastoro mu nzego zitandukanye. Yesu akwiye gutabarwa. rero twifatikanyije n'umukristo wese utashimishijwe n'ibi bintu, tuvuge ngo nimugume musenge, ariko mu by'ukuri iyi ni inkuru y'agacamugongo tugiye kugarukaho, genda tureba, tugira abantu inama, tunahugura, tunafasha abantu, ariko natwe kubw'ibitekerezo bitandukanye n'abantu mutandukanye, twebwe icyiyumviro cyacu n'intererano yacu niyi. ayiwe sheri. tubahaye ikaze mu izina ry'Umunyanazareti. nk'uko nawe ubibonye muri iki kiganiro, uyu ngira ngo ni Pastor Mutesi, amajwi wayumvise. undi ni Mama Sharirene, amajwi wayumvise. undi ni Mama Siya, amajwi wayumvise cyangwa uri buyumve, turagerageza tuyabashyiriremo. nimbabwira rero ngo Uburundi buri inyuma mu gukora ibyaha, ni mumbabarire mumbwire. uyu ni pastor, undi ni Mama Pastor, undi ni umuvugabutumwa Mama Sharirene. aba bantu bose shitani baterera rimwe. nibyo koko amafaranga arakenewe, ariko se urambwira ko umuntu agenda ahumirije akaba impumyi kugeza ubwo bamuha amafaranga, abadiaspora bakayamushukisha, ari pasiteri akiyambika ubusa agasambana kuri telefone? ibi ngibi ntaho bitaniye n'ubutinganyi, kwikinisha, gukinisha abantu. urabona ibi bintu biravuga ubutumwa cyangwa birasenya ubutumwa? turibaze rero tukavuga ngo eski ivugabutumwa ryo mu Rwanda, ivugabutumwa ry'aha mu Rwanda, shitani yaba yarariteza mbushi? ese koko n'ubukene bubibakoresha? ese aba bantu ubundi ni abarokore cyangwa ni abapagani? mwabonye Bishop Harerimana ibyo yakoze muri Zerefati Holy Church, mubona Yongwe ibyo yakoze ageze i Bugande. aba bantu ni abakozi b'Imana koko mu murongo no mu nzira y'umuhamagaro. ikibabaje giteye agahinda nuko no kuza kwabo ntabwo bashoboye kuba bakihana, ntabwo bashoboye kuba baza ngo bihane bahumurize imitima, ahubwo baza bahakana ibyaha. ntabwo bashobora kwemera ngo bavuge bati twakoze ibyaha. mu murongo umwe n'umwe
turasaba imbabazi, twaracumuye. Ahubwo umuntu wese arabikwepa, akabihakana, akabihirika, hakabaho intambara yo gukwepa icyaha. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, nimugera kuri rwa ruzi, nimuhagera muzatsindwa n'urubanza. Ibumoso hazahagarara shitani ubibakoresha, iburyo hazahagarara Imana ibabwira kwihana. Kandi uru ruzi ntabwo uzarwambuka n'amanyama n'amanyanga no kubeshya. Hano ntabwo muzagera mu ijuru, oya. Mbere yo kugera mu ijuru mwibuke ko twambuka uruzi ari rwo rwitwa urupfu. Mu gihe rero umuntu we yagiye gusambanira ku mbuga ngurukanabumenyi, ntanasambane n'uwo bari kumwe, yanasambana ayo mavidewo bikaba onorayini, si amasengesho ari onorayini, nayo murayagira, n'ubusambanyi mu bushyire onorayini, n'amasengesho abe onorayini. Ibintu byose mubishyize ku karubanda. Ibi bintu wagize ngo nta ngaruka bifite, umwana wawe arabibona, inshuti irabibona. Ikintu rero kibabaje ni iki, niba mwabyumvise mwese, kuba wavuga ubwambure bwawe ukavuga n'ubwambure bw'umugabo mu mvugo igaragaza ahari icyo nakita nk'ubumaraya. Ubumaraya nabwo ku rwego rwo hejuru, cyangwa se uburaya buri ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu nta kwisonera kurimo, nta ndero irimo. Aba bantu bameze nk'ibitandero, aba bantu bameze nk'abantu iyaba banihanaga. Impamvu n'ejo hazasohoka ibindi, impamvu n'ibi byasohotse n'ejo hazasohoka ibindi. Nta kwihana mufite, ntimushobora kurandura icyaha ngo mutandukane nacyo, ahubwo muragisasira mukagiha uburiri. Ariko ngo ibyaha byitugatugira ku rugi. Jewe rero uhaherereye uri muri ibi bice, abantu benshi mwarabimbajije, abandi muguma mumbaza icyo nabivuzeho. Biriya bintu sinjya nanabivuga, kuko biriya mu by'ukuri nk'uko mvise aya masanamu cyangwa aya mavidewo ari mwaha imbere y'ishobora byose, ni akamaramaza, ni agahomeramunwa, ni agahomamunwa, ni ibara, ni ishyano, ni ibintu utabona n'uko usigura uko usobanura. Ibi ntibisibama, nubwo uyu munsi ribu yanabihagarika, ariko ubara amamiliyoni amaze kubireba no kubyumva. Umuntu w'umubyeyi ufite imbyaro 5, umuntu w'umubyeyi ugashaka inshuro 5, uri pasitoro. Ese ubwo ubundi bindi byo ni shyashya? Abagabo 5, 7 bazataha ku mugabo umwe, ariko ni abagore. Isezerano rizasohora abagore 7 batahe ku mugabo umwe. Uyu munsi rero abagabo 5 bamaze gutaha ku mugabo umwe, ariwe Pastor Mutesi. Ni uburenganzira urekurirwa n'itegeko, ariko ijambo ry'Imana utwigisha, utubwiriza, Bibiliya usoma yo ntibikurekurira. Gendaza muri kontente urimwo y'ibyo utubwiriza n'ibyo utwigisha. Mama Sharirene ni umuvugabutumwa. Uyu munsi none ngo ari kwigisha ngo uko abantu barongorwa n'uko barongora. Ubwo si ivugabutumwa rya Kristo urarirangije? Kandi hari abantu musengera, hari abantu mufasha. Yesu wabonye Matayo, isezerano rishyashya urarirangije, isezerano rya kera urarirangije, utereka nigisha abantu batagira nyasha uko bateye, uko bameze, uko bakora, uko bagira. Ibyo ni byo mwahamagariwe. Mama Asiya, umugabo wawe yabaye umuhizi, kugeza ubwo isi yose mubona nk'umubyeyi nka dadi. Uyu munsi wa none usigaye ku kivi ho kugira ngo ube umupfasoni mwiza, ugera ikirenge mu cy'umushinga ntahe wawe. Ku mbuga ngurukanabumenyi uburaya tujuru. Rero ntabwo mpamya ko rero i Burundi simbivuga abakozi b'Imana barahari, cyakoraho haba dayimoni yo guterana amakudeta mu rusengero, amashitani yo guterana kudeta mu rusengero icyo. Ariko sindabona bari kuri uru rwego rw'uko abashumbakaza, abapotera, aba revera pastor, aba pastoro hahiye, byahiye, byacitse, byakomeye, byasaze, byabaye nabi, bibaye agaterera nzamba. Muravahe mukajyahe bene data? Muravahe mukajyahe? Muravahe muri gukorera nde? Mwatumwe nande? Siko bimeze nko kwirukana abadayimoni. Rero hari ibintu twabonye ku musaraba Yesu abambwa, ibintu byabaye Yesu ari kubambwa. Ubwo abakristo bamwe na bamwe baherekeje Yesu yinjira muri iyi nzu y'ubutabera
bw'aba bantu bitwaga ba Pilato na ba Herode, Yesu ngo yinjiyemo imbere acibwa urubanza, abantu basigaraga hanze ukinjiramo imbere, bamara kugucira urubanza ugasohokana umusaraba, bisobanuye ko icyaha cyaguhamaga. Ntabwo Yesu yari hamwe n'ibyaha yakoze, ahubwo ngo barasuzumye basanga nta cyaha yigeze akora. Noneho ariko bamugerekaho kuko byagombaga gusohora. Asohotse yikoreye umusaraba, abakirisito bamwemeraga barahunga bariruka, kuko itegeko ry'aba bantu n'abafarisayo ryavugaga ko ushyigikiye umwe muri aba basohokanye umusaraba nawe uri bubambwe, uri bwicwe nabi. Silivupure twumvikane neza cyane, hano hari imbuga nkoranyambaga zo zibifata, kandi namwe murasenga murakijijwe, zikabifata ko ibyo bintu bishimishije koko bifite abafana benshi bari bubirebe ari byiza. Uruhande rumwe ni byiza, uri buhembwe, abantu baranamenya, ikinyamakuru cyawe baguhe subscribe ni byiza, ariko urundi ruhande ni bibi cyane, kuko Bibiliya iravuga ngo ndapfusha mugaseka, noneho jye napfusha mukarira. Sishimishijwe n'ibintu Mutesi yakoze 100%. Imbabazi TV 3 biratubabaje. Sishimishijwe n'ibintu Mamasiya yakoze, byo sinigeze nanabivugaho, ariko Imbabazi TV 3 byaratubabaje. Sishimishijwe n'ibintu Mama Sharirene ari gukora, cyangwa Yongwe ibyo yakoze, cyangwa Bishop Harerimana muri Zerefati, ibyo bintu muba mukora. Sishimishijwe n'izi kudeta zibaho mu ma eglise amwe namwe mu macaci hani Bujumbura. Ibyo bintu ni akamaramaza n'ubugesera. Ibyo bintu byose ni ibintu bituma Kristo ababona ko mutigeze mwizera ijambo rye ngo muriha agaciro mushyire mu bikorwa. Murebe rero Yesu hano ku musaraba yahuye n'uruva gutashya. Ahambere bamwambitse ikamba ry'amahwa, aha kabiri bamusomesheje inzoga, aha gatatu bamuteye icumu mu rubavu, aha kane bamukubita imisumari mu maguru no mu birenge. Ibyo bintu byose signification yabyo ni iyi. Abakristo hari ukuntu bacunga uri mu kigeragezo nk'iki Pastor Mutesi yohotse, badayimoni bakamukoresha ibara nk'iri, noneho Satani yamara kugufatirana agatangira kugukorera ibisa n'ibi. Mu kigeragezo bakajya bakubitamo icumu rikazanana n'ubura, mu kigeragezo bakakunywesha inzoga, bati hama wumve si we wabona, abona abarokore bari kumwumvisha. Mu kigeragezo bagakubita imisumari mu birenge, bati izuba niri kurengereho nusaba amazi baguha inzoga. Donc ugahura n'abashinyaguzi n'abagukoba n'abakunyega. Ari nabyo bigeragezo tubamo hano mu isi, ari aba bamenyekanye, ari nibi byagiye ku karubanda n'ibitarajyayo yenda bizanajyayo. Ariko Bibiliya iravuga ngo uru rugingo rwa mwene so Yesu napfusha urire. Ngira ngo rero ni akamaramaza, ni inkuru mbi, ni n'icyasha, ndetse ni n'ikintu utabona uko usigurira umuntu, ariko ni akamaramaza. Reka mbivuga uko nguko. Ibi birababaje biteye n'agahinda. Silivupure, ibi bintu birababaje rwose. Simpamya rero ko aba bantu si n'abantu bo gusengerwa ngo niyihana tumufashe gusenga, naboroga tumufashe gusenga, naniha tumwikirize. Uti mwene data ahuye n'ikigeragezo, bamushukisha amafaranga, cyangwa yararozwe, cyangwa yaratezwe, cyangwa yahuye n'ibi. Ahubwo ni abazimu n'abazimukazi bakoraniye mu buzima bwe no mu mibereho ye, bangiza ubwenge bwe. Ntibemera guca bugufi no kwihana, bemera shitani, bagakorera shitani mu buryo batabishaka. Umutima wawe ukagushinja ko ari byo, ariko ntushobora kubyihana, ntushobora no kubireka. Sinibaza rero ko abantu bakabaye akarorero, abantu twakabaye tugera ikirenge mu cyabo, bari kutubera ba Pawulo, abandi bakatubera ba Timoteyo, abandi bakatubera ba Petero, abandi bakatubera ba Mose n'abandi na ba Yesuwa. Bo batangiye kutubera abangaba turi kubona. Ibi bintu rero nibyo Yesu yafashe icyemezo, aravuga ngo mugere ikirenge mu cya Kristo. Nta mukristo bikwiye kugwisha, nta n'umukristo bikwiye kuba byica, nta n'umukristo bikwiye kuba byambura ubugingo. Ibi ni ibintu bikwiye kuba bibaho, ariko mukabibona nk'ibintu bibambwe kwa shitani. Ntibikurura ubugingo bwanyu kumera nk'abari muri sitade gufana Manchester, gufana Liverpool, gufana n'izindi na za Barca. Twebwe turi abakristo, kandi turi abo gushyigikirana cyangwa gufashanya, cyangwa se
kugendana mu buryo bumwe n'ubundi, ariko ntitwishimira ibyago biba ku bandi. Ubutumwa bwiza rero dutambukije ni ubuhe? Umukristo wese nuhagaze yirinda atagwa, kuko shitani yaje mu isi kwica no kurimbura. Umusuma ajyaho ubutunzi buri. Aba bantu bishoboka ko bari abantu b'umumaro, kandi koko banabaye abantu b'umumaro, ariko umumaro wabo shitani ahari ari kubateza amahindura. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo turabyiyamirije, ariko tukubwire ngo ugire indwi nziza. Turayitanguye, utangurane n'umugisha w'Imana mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.